Menteri Ketanat Kampo yang ke Sarkar Jela uba Preston Tensong ulaong nakaliang ketanat pulit kan tray sitam man pentik kina bakinu kinu kibriu kin yo ban shim kabu da kabakrong pisabi an habakren halor kajing syakem kibriu badon kti bandawa pisabi an ulaong bakaan kan le ya kabadon kam ya kibadon kti hakinu kinu ki kambi an ulaong bakinong shnong hi kidai ban buram ya ka an kabadon bat kajing pendon kami ka kerteng kiseng balang dei hi ya kiseng ban shimkhia henry na katanat pulit kan kem ya kinong le kam sniu la kidai manu manuru. Nobody should be above the law, be it anybody. Mo kino pi ong campaign ni lang pi ong kiseng ne kino kabanga request na kaliang jong ka government kalong ba ngimday ban cross iya ka boundary line yano dar pi ong ka extortion lani kino ki illegalities sngoba ban adekar burom ya taan burom lem yaki pajba jogi jalan mitra jeng. Bagi pedang kami kerteng jogi seng balang ru kai bo kidaman ang balang kata kebentak. Pito kajing pedang kami seng balang ngangam ong kuno udah mawaya mentai kata kasyong hagi seng balang bre. Ada gidon kana uno gijing snow kina I clarification. Kena mangi ya mengikem ya kriminal. La pilong na kanu ka seng la kanu kaniam na kanu ka pentoy la kanu ka snong katangim ong kena ha mengikem kamot mengikem ya ki scam ki criminal activities ki criminals denak ra daw mo ki ngim ong kumno ya ki seng na ki bomba. Misal ko ba kung ginigigat yung hanjnami an tija kaleng do ni gadala hato so tar kalong serious ba pankiem ni. We are very serious mentawi on the job but ngin pentingna ba kanom don syuk kungani kaja jing ya krong bian ki jing la bian haki bentak. Habis